Ibintu bikomeje guhindura isura nyuma y'ibyavuzwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uburundi noneho bukaba bwavugiye mu nteko ishinga amategeko mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi amagambo akomeye. Tugiye kubagezaho ibyatangajwe na ambasaderi w'u Burundi mu bumwe bw'u Burayi. Reka tubagezeho ibyo yatangaje muri Madame la Présidente, honorable eurodéputé Auguste Assemblée. La délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours et la situation humanitaire et dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent si heureusement entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente. Madame Présidente, banyamuryango banyakubahwa abadepite bagize iyi nteko y'icyubahiro, itsinda ry'u Burundi ririshimira ihamagazwa ry'inama y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi igamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ihohoterwa rikomeje kuba ndetse n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunishimiye cyane kuba turi mu batumiwe bagize ijambo bagomba gutanga uyu munsi. Murakoze cyane Madame Presidente. Ibi bigaragaza umubano mwiza wa diplomasi n'ubufatanye uhari ku bw'amahirwe hagati y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Mu by'ukuri Madame Presidente, itsinda ry'u Burundi riributsa ko imijyi ya Goma, Bukavu na Uvira yafashwe n'ingabo z'u Rwanda. Ibintu bigize kandi byagize ingaruka zikomeye kandi zibabaje cyane, zirimo ibihombo by'ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi, harimo abagore n'abana bakomerekejwe bikabije, abishwe ndetse n'abafashwe ku ngufu, abandi bagahunga imivu y'amaraso. Ibi ni amahano akomeye. Madame Presidente, byabaye kandi ku bufasha bwa gisirikare n'ibikoresho byatanzwe n'u Rwanda, ibintu binyuranyije n'amahame shingiro y'imibanire mpuzamahanga ashingiye ku masezerano y'umuryango w'abibumbye. Madame Presidente, mu gihe amaso y'isi yose yarahanzwe isinywa ry'amasezerano y'amahoro agenewe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025 ku buyobozi bwa nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda imbere y'abanyakubahwa perezida b'u Burundi, Tanzania na Kenya. U Rwanda rwongeye ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo ndetse rugaba ibitero ku birindiro by'ingabo z'u Burundi zari muri Kongo. Icyarimwe ingabo z'u Rwanda zakajije ibikoresho byazo aho amato yuzuye abasirikare n'intwaro yambukaga ku kiyaga, kandi amakamyo yatwaye ingabo n'intwaro yoherezwa ava Bugarama ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Bugarama ni mu Rwanda. Izo ngabo kandi ziyongereye zagereranywaga cyangwa zibarirwa mu ngabo zirenga brigade ebyiri, ni ukuvuga hagati y'abasirikare 7,000 n'ibihumbi 8. Iyo myitwarire y'agasuzuguro y'ingabo z'u Rwanda igaragaza gukandagira ku mahame mpuzamahanga kandi ikanerekana gusuzugura bikomeye cyane byakozwe n'u Rwanda rwa Paul Kagame binyuze muri ibi bikorwa ku bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiwe i Washington ku itariki 4 Ukuboza 2025 ku buyobozi bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibashoboye kuzana umusaruro n'umwe ugaragara. Birakwiye kandi kwibutsa ko ibi bibazo birutse kuba atari bishya, ahubwo ari igice kimwe cy'intambara n'ubugizi bwa nabi u Rwanda rumaze imyaka myinshi rugirira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu myaka y'1996. Kandi niba tudafashe ingamba zikomeye uyu munsi, ibishobora gukomeza no mu bihe bizaza. Madamu Perezida, mu mwaka w'1994 yishwa rya Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Perezida
Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi ryabaye imbarutso y'ubwicanyi ndengakamere bushingiye ku moko bwaje kwitwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abakoze ubwo bwicanyi n'ayo mahano murabayazi neza. Ni itsinda rimwe n'abari inyuma y'ibikorwa by'urugomo tubona n'uyu munsi. Madame Presidente, nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro agenewe Kongo, ingabo z'u Burundi zakuye mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kubahiriza ayo masezerano. Ibyo byatumye ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 zibona umwanya wo gukomeza kwaguka, bagura ibice bari barimo, bagera no mu bice bya Uvira hafi cyane y'umupaka w'u Burundi. Mu kurenga ku mugaragaro kuri ayo masezerano y'amahoro, ibi bigaragaza neza ko ari bo nyirabayazana bagasuzuguro n'ibitero bikomeje kugabwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byateje by'umwihariko iyongera rikabije ry'impunzi n'abaturage bavuye mu byabo ku gahato nk'ingaruka zibabaje z'intambara. Ibi byasobanuwe neza n'abandi bavuze mbere yanjye, bityo sinshaka kubisubiramo birambuye. Madamu Presidente, ndashaka kandi kwibutsa ko ingabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo ku butumire bwemewe binyuze mu masezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi agamije gukurikirana no kurwanya imitwe yitwaje intwaro yiswe force negative. Muri iyo mitwe harimo n'uwitwa Red Tabara ugizwe n'abarwanyi b'abarundi bagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015, bakaba bararigishijwe kandi bagashyigikirwa n'u Rwanda. Madamu Perezida, hashize iminsi mike cyane hasinywa amasezerano y'amahoro y'amateka i Washington. Ingabo z'u Rwanda zahungabanyije ubusugire bw'ubutaka bw'u Burundi, zitera ibisasu bibiri ku butaka bw'u Burundi mu gace ka Gatumba. Ibyo byateje abantu gukomereka, harimo umwana w'imyaka hafi 12. U Burundi buramagana byimazeyo iri zamuka rikabije ry'ubugizi bwa nabi kandi bukamagana bikomeye izi ngirwa mbi z'agasuzuguro zagarutsweho kandi zigasobanurwa n'abandi bavuze imbere yanjye. Madamu Presidente, mboneyeho uyu mwanya wihariye kugira ngo twongere kwemeza ku izina rya guverinoma y'u Burundi turatanga inkunga yacu n'ihumure ku baturage no kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, kandi tukaba dufite intimba tukihanganisha imiryango yabuze ababo, tunashimira byimazeyo abasirikare b'abarundi n'abanyekongo, abasirikare bambaye ingofero z'ubururu b'umuryango w'abibumbye ndetse n'abandi bakozi b'abasivile n'imiryango itegamiye kuri leta ONG batanze ubuzima bwabo ku nyungu z'amahoro. Madamu Presidente, banyamuryango b'icyubahiro, u Burundi burashima ingamba n'ibikorwa byamaze gufatwa n'inzego zo mu karere n'izo ku rwego mpuzamahanga bigamije gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba irimo rwo kwirwanaho ku mugizi wa Bubagabyeho Igitero. U Burundi burashimangira ku mugaragaro ko kudindira no gukomeza kwiyongera kw'ibibazo by'umutekano muri Kongo bitabangamiye gusa amahoro n'umutekano by'akarere, ahubwo binashyira mu kaga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. U Burundi bushyigikiye byimazeyo kubahiriza amahame yo kubana mu mahoro, kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu, kandi bukamagana mu buryo budasubirwaho intambara n'ihohoterwa rikorerwa abasivili. Birababaje kubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba igitambo cy'ibibazo byisubira biterwa n'inyungu z'amahanga zigamije kwigarurira umutungo wayo. Madamu Presidente, raporo y'umuryango w'abibumbye ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisobanura neza imikorere n'imiterere y'iyi ntambara, kandi zigashyira mu majwi abateza akavuyo n'ihungabana ry'umutekano. None se kuki hakiriho kudahana?
hari amasezerano menshi yarenzweho, amategeko mpuzamahanga menshi yahonyowe, ariko nta cyakozwe gifatika. Byongeye kandi madamu presidente bitewe n'irizamuka rikabije ry'amaraso akomeje kumenwa n'ihohoterwa, Uburundi buramenyesha amahanga ko bufite uburenganzira bwo kwirwanaho mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, legitime defense. Bityo niba amahanga atagize icyo akora vuba, iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ishobora gufata isura y'intambara yo mu karere kose, nk'uko byari byagarutsweho mu nama iheruka kubera hano i Strasbourg, aho hashyizweho insanganyamatsiko ivuga ku ngaruka zo kwaguka kw'intambara yo muri Kongo. Madamu Presidente mu guhangana n'iki kibazo gikabije, umuryango mpuzamahanga muri rusange, by'umwihariko umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Polonye, Turikiya ndetse n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bagomba gufata ingamba zikomeye zigamije kandi zihamye zo guhagarika iri genzura n'iyi migambi y'ubugizi bwa nabi. Ibyifuzo by'ibanze by'u Burundi: icya mbere hari ukubahiriza icyemezo nomero 2723 cy'inama ishinzwe amahoro n'umutekano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amasezerano yasinyiwe i Washington Doha, binyuze mu gushyiraho ibihano bikurikira. Hari gukuramo bidatinze ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurikijwe ibyemezo by'inama ishinzwe amahoro n'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Icya kabiri, guhagarika inkunga zose zitari z'ubutabazi zihabwa guverinoma y'u Rwanda no gushyiraho imbargo yuzuye ku ihererekanwa ry'intwaro zigenewe u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kuba u Rwanda rwahagarikirwa kuba rwagura intwaro. Hari ugushyira kandi ibihano by'ubukungu bikomeye ku Rwanda, birimo guhagarika inkunga zose z'ubwoko bwose, guhagarikira u Rwanda muri sisiteme mpuzamahanga ya banki ya SWIFT, gufatira ingamba ku bantu n'ibigo by'u Rwanda bigira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, gufata ibihano bya diplomasi n'ubukungu ku bantu ba hafi ya Perezida Paul Kagame, ku bayobozi bakuru ba leta ndetse n'abayobozi b'ingabo, barimo kubabuza ingendo mpuzamahanga, gufungira no gufatira konti zabo za banki mu mahanga, guhagarika ibikorwa by'amakampani akomeye, by'umwihariko kampani yitwa Crystal Venture, murayizi neza, igira uruhare mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro yamenetseho amaraso, gushyira mu bikorwa raporo ya mapping yari yarashyizwe ku ruhande no gushyira mu bikorwa ibyifuzo bikubiyemo, by'umwihariko gushyiraho urukiko rwihariye mpuzamahanga ruzaburanisha ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko-muntu ndetse n'ibyaha bya jenoside byakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1996, gushyigikira ubuyobozi bwa Kongo mu gusubiza ububasha bwa leta ku butaka bwayo bwose binyuze mu nkunga y'amafaranga n'ubufasha burambye, kongera inkunga igenewe abasivile n'abimuwe n'intambara bari muri Kongo n'u Burundi kugira ngo bashobore kwihaza ku by'ibanze, by'umwihariko abagore n'abana, gutora umwanzuro uhuje ingamba twavuze haruguru, hiyongereyeho izindi ngamba zikumira inteko ishinga amategeko y'umuryango w'abibumbye w'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ibona ko zafasha kwigizayo no guhagarika abagaba ibitero kuri Kongo n'u Burundi. Nsoza, Madamu Presidente, umuryango w'ubumwe bw'u Burayi urizerwa n'abaturage b'isi yose nk'urwego mpuzamahanga rwubaha amategeko n'uburenganzira bwa muntu kandi ufatwa nk'icyitegererezo. Niyo mpamvu igihe kigeze ngo muhindura amagambo ibikorwa, mubikore mufite ubushake n'ubushishozi kugira ngo Kongo ishobore gukoresha byuzuye ubusugire n'ubwigenge bwayo, isubirana amahoro n'umutekano atari mu burasirazuba bwa Afurika gusa ahubwo no ku rwego mpuzamahanga. Uburundi burabihamya kuko bwibasiwe ku itariki ya 5 Ukuboza
2025 buterwa ibisasu bibiri nyamara bwubahirije amasezerano ya Washington bukura ingabo zabwo aho zari ziri nubwo hari kurenga ku mbibi zabwo no guhonyora ubusugire bwabwo. Bityo rero Uburundi bukaba bufatiye ku bijyanye n'uburenganzira bwo kwirwanaho. Ni ukuvuga ngo bufite uburenganzira bwo kwirwanaho nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Banyakubahwa abadepite, ndasoza mbabwira ko ni hatabaho kuba mwagira icyo mukora nk'abagize umuryango mpuzamahanga mukareka abagome n'abasahuzi b'akarere k'ibiyaga bigari bagakomeza ibikorwa byabo, ntimuzatangazwe nimuramuka muhagaritswe n'ikwirakwira ry'intambara mu karere kose iturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Ntibizabatungure. Ibi byamaze kuburirwa hakiri kare n'umukuru w'igihugu cye nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ateganya umwaka wa 2026. Nta kindi, murakoze cyane.